Өзүмдүн авторский бир чыгармам бар. Ошол чыгарманы аткарып берсем кандай дейсиздер? Кандай дейбиз? Сонун дейбиз. Автордук чыгармаңыз албетте. Өзүңдөн башка окшобой өзгөлөр мага жат болуп өрттөнүп байлата албай өкүндүм сенсиз кала албай özüm deyip canım özüm deyip suyumdu sendin kütümün oy özümsüz bu yaşonun men azabın tartıp jüdölüm Ümitim senden yüz almay Ülbür öptüğünde uktabay 3 gündü kuşul ömürde Yaşasak demin bir dalay Özüm deyip, canım özüm deyip Suyumdu sendin kütümün oy özümsüz Bu yaşonun men azabın tartıp jüdölüm Canım özümdür, suyumdu sendin kütümün oy özümsüz bu yaşonun men azabın tartıp jüdölüm Oy azamat.